Komisiona bilinda hilbijartinin Iraqê roja penşeme duê çotmehe. Ragihand ku kampanyaya ji bo xula şeşemîn a Meclîsa Nûnerana Iraqê de bi fermî sibeha înî se çotmehe dest pê bike. Li gorî cumana golay, berdevka Komisiona bilinda hilbijartinan, heyama kampanyayê deheta sibeha şemiyê teneberî dengdana yazdehe mijdare bidome. Ev destpêka çalakiya siyasî ji bo xula şeşemîn a Meclîsa Nûneran a velet nîşan dîde. Pevajoye ku de pekateya hikumeta federala Iraqê ya be Diyarbike. Bitevahi 21 milyon u 404 hizar u 292 velati mafe dengdane di hilbijartinan de hene. Civan 20 milyon u 63 hezar u 778 hilbijartinin gişti bibin. Di heman demede milyonik u 313 hezar u 908 velati ji bo pevajoya dengdana taybet keyd bune. Ku endamen hezin çekdar, karubarın evlehiye u kesen koçberin navswey jidi navdene. Heft hezar u 768 namzed, 5000 u 520 mer u 2243 cin. Deli seransere velet di hilbijartinan de peşbaziye bikin. Ev si u 8 partiyen siyasi, si u yek hevpeymani u 75 listeyen serbiks ve temsil dikin. Ku dimena siyasi ya çihereng u rekabetkar a Iraqê nişan didin. Roja penşeme, Neçirvan Barzani, seroke hükümeta Herema Kurdistane, beriya dest bekirina kampanyaya hilbijartinin parlamentoye in Iraqê daxsuyaniyekta, uji partiyen siyasi swest, ku çalakiyen sweyen kampanyaya bi awayeki şaristani u avaker bimeşinin. Vidipeyama sweda got, ez bangi hemu alian dikim ku pebendi reverzen komisyona bilinda serbik sveya hilbijartinan bin. Bangeşeke şaristani bir reve bibin, ku rengvedana bihevrejian, hevge bulkirin u pirrengia pekatein Kurdistane be, u nebe sedema alozian, dubendiye u bezarkirina civake u tekdana aramia velatian. Hilbijartinin parlamentoye, ku cara yekem di sala 2005'de pişti hilveşina rejima Saddam Hussein hatin liderhistin, kevire bingehin e pergala demokratik a Iraqene. Ev her 4 salan careketene liderhistin, da ku sesi dubistuneh endamen encümena Nûneran verin hilbijartin, ku swedi hezen giring e hükümete avabike u kanunan derhine. Dengdana peşeroje de ligori pergalek hilbijartinea nu, ya ku pişti hilbijartinin 2018 u swepeşandanen seranseri ji 2019 heta 2021 hati des nişan kirin, vere liderhistin, ku ji temsiliyeta rejei berbi pergalek dengdana yekane, ya nevegu hezbar, di heşteuse navçein hilbijartine yen pirendam de diguhere. Hilbijartinen yazdehe novembre de dinav aloziyen heremiyen zede u pirskireken navsweyen berdevamde. Dinavde reformen abori, peşkeşkirina hizmetguzariye u tekiliyen dinavbera beksto hevlerede, verin liderhistin. Çavderen siyasi des nişandikin ku encamen hilbijartine de roleke sereke di aramia Iraqê u reya veya peşveçune de di rubirubuna zexten navsweyu derveyi de bilizin.